Tangay, adan nagkinaawatan ta, Glory. Agkasarta ko man. Kasar nga dagdagusan. Apay, hanta pa nga agpapas nga agbaro kan agbalasang. Mapanan ti tawin. Agsimpatakit din. Taditan tumot la turungan ta. Kayat ko ti madan iti anak. Aguray pa yung mata. Hanak pa nga ready. Kaanon to pa yung agkasarta nga eh. Intun nataangan tan. Kat, agpalabas ta pa yung mat iti uray dua awan no talo nga tawan. Ta pag-amamuan ta kasjay. Nabayag unay nga orayan dahi ta, Glory. Agam amutamatan. Nasingpetak, nasingpet ka. Patyag nga agkaalaan tantaw. Aguray pa konak matjire. Hanak kumamat nga dagdagan ata, hanak pa nga ron nga ready. Dato ti abang ko tadta nga bulan iti boarding house ko na Agnes. Pasensya ata medyo naladaw. Nadili ang amin ti sweldo medyo trabaho. Okay na, Glory. Ay, wen, adamat nakita ka lalaki ang naggapo di tadagus mo idirabi. Jay ka dinobium day, Jay? Ay, uwan na. Dagulit nga ron. Basta umayakat, ibaga na nga akasar kami kanon. Kat hanak pa nga ron nga ready. Nabayag samatan nga agnobyo kayo. Apay, di ka kadipay nakasagana, balasang ko. Haan pa'y Nana Agnes. Kaya't ko pa nga minta agpapas nga agbalasang. Aywan, ada malagip ko. Di mo't ada imun una anobyom ngam dayjay alalaki. Ay, uwan Nana Agnes. Malagip yung matgayam. Ni Florencio dayjay. Ngam awanti formal break up me kanya na. Iso nga mang namnamak pa'y lang agsinublian kami to. Kayat mo sa uwan, mas ayatem jay imuna anobyom ngam jay agdama. Ay, kasla kasta nga ruta. First love ko nga minday dyan nga Florencio. Ngam, love ko matkait di day dyan nga boyfriend ko tadta. Tagwapo matlaang. Kita balasang ko. Saan na panakibiyang daytoy No di kat panangisakit. Taawan kat nga rod dagiti dadakkel mo ditoy. Kat siyak ti landladim ditoy. Iso bagbagaan ka latamet, anya? Awan Nana Agnes, awan problema matkait diid ta. Tingitingem anaimbag tiriknam. Taamagan met no mangnamnama iti awan jay agdama anobyom. Ay, makitanto matkait din no, kas ano. Ngam, talaga gamin nga hanak pa nga ready. Kan baka nga bigla nga agsabat man ang tidalan me kan ni Florencio nga ex ko. Iso nga haan pa'y man lang data kasar-kasar. Agkasarte may sa akasinsin mo inton o may alawas, Jeray. Agsasaro daw na iti kakasinsin mong agkasar. Sika nga'y, di ka pa'y mga sawa aya. Adamot tendobiyam. Dahil nga rin ti problema tatang. Mamin, ano nga ibagak nagkasar kami? Ngam saan kanupay mo't na nakasagana? Mga no saan na napudnoken ka dyan obiyam? Di ka pala sumapol iti sabali ngay kasarmaw no kasta. Anya ti kasta nga ibagbagam mo talaklakayan. Apay kastalat kalakanan ti panangisina na itinobya na. Kat nabayag mabasitan nga da nagkinawatan da. Dahil tangarod kay nabayagan nga agayan ayat da. Nga mapaya di na pala kaya tipay kalay sa iti anak ta. Agkatanya tamom nga no adapay na unagarason. Kaya nakanupay ti agpapas nga agbalasang nanang tatang. Awan da ita. Apay, di na pala na ipapas aya tinagbalasang mat itikas jay atawon na. Rason na lang na itan. Paraw Paula siguro te panagayat na ken ka sa akasta. Jaka mo atatang. Namin anon nga imbagak nagkasar kami. Kam kanayon mo't nga agkad-kad. Agkaturayam lata no kaano tiyaan nugot na anak ko. Kan ayaywam lata. Ang mga nagpakpakipot laeng.
Dahita ka, ti madikada kayo, babae, ta nalaing kayo ngagpakipaw. Kundi pakiipot kayo, ngam iton unag yaw, kaya tsumatlang. Ay na, saan nga amin na babae kat kasta? Kan adam lalaki aman nagpakipot Apay babae lang aya. Unang manmanaw. Kaadwan na babae ti pakipaw. Ti kayat siyaw kat ayo kayo akan ayaw. No siyak, pagan anom ta mangay ayaw. No di na kayat baybay amaon. Isa sumapol kakit din iti sabali nga asawa manakaw. No kasta nga agpaki-pakipaw tanubyam. Maudin nga awis ko ken karay to'y Glory. Makabanog mo ti aguray iti mabayag kag. Karigatan da iti aguray iti mabayag. Isa maudin nga awis kan saludsod ko da ito ken ka. Umanugot ka na makikalay sa kanyak wano saan. Ni, anyamat datangay. Kaslamat nga presyoran nakon. Sa balimatan ti tinorte pa nagdamag mo. Nabayag mo't nga minan nga agayan ayat ta. Ngam di mo mo't kayat ti paikalay sa kanyak. Han nga jay hangko nga kayat. Hanak lang nga ready, kunak. No kasta, talaga adi mo pa'y kayat. Ay, hanpay nga talaga, Jerry. Iso nga pasensyan Sapay ko maata maawatan nak. Suruam ati ag-uray niya. Uray talabnak mat. Ay, Han kakading aganat nga mga sawa ta ubing tapay mat. Makauray data kasar. Ag-urnong tapay. adamot urnong kon. Kat na yun ang tapay Narigat no matukol ti aklo nga kunada. Dakal ti magastos iti kasar. Hindi, kita Glory balasang. Ta mga numauma jay nobyom amang awis kin ka iti kasar. Kat sumapulen iti sabali ga ikasar na. Ha? Hana nga maaramin data na Agnes. Kat no labnak dayjay. Mauray nak. Apay gabin aya di mo pa'y lapat ganti kayat na. Madlaw seryoso jay nobyom ken ka. Ta kayat nakangarod nga ikasar. Madmano ti kasta lalaki balasang ko. Kanayon kumot ngamin nga may tagtaga inap ni Florencio. Nga ex ko na Agnes. Nga kampay di kat kuyo kami nga agpaspasyar. Nagragsak kami kano. Kanayon ko kano nga ikikan iti sabsabong. Aniya? Sika ti bagmangted iti sabong ken kuana? Awan, basta may tagtaga inap ko kat siyak nga kanayon ti mangmangted iti sabong kanya na. Ngam, ayos lang data. Ta, idida kami pa'y lang kat iso namat nga kanayon ti mangmangted kanyak iti sabong. Mamadlaw nga ag-in-inayat kami pa'y nga oray iti tagtaga inap lang. Hay, tagtaga inupla day ta, Glory. Wan angam no pumayso ngay. Kas anon ngay no da kami gayam tagkagasat. Iso nga, orehaan pa lang data kasar. Taba ka bigla kit di nga agsubli ni Florencio kanyak. Kat maornos mi man ti bagbagi mi. Oh, saan mo nga rod alaw jay nobyom ita Lab ko matkit di nanangam. Basta, han ko nga mawawatan ti bagik. Kasla agparparyak na nga talaga nga hanak pa nga makiasawa. Takasla agsublin tumanan ni Florencio kanyak. Papanam, Jerry, sumipngatan ng rumwar ka pailaang. Mapanak man di balay da in San Ramil na nang. Adda ka no tay balasang nga ipag nakad. Agad, anya ita. Kaya't ko lang makita di bagbaga na nga ipag na. Napintas ka no kag. Napimpintas ka no ngamli bakit na. Nay, kita ama. Taamangan no malipatam nga Danubiam ni Glory. Sa anak matla sigurado iti dadya Glory na nang. Tadi na mat kayat ti paikalay sa kanyak. Saan pa'y siguro ang nakasagana Mauma ako na mga bagbagay ti kasarken ko na. No di na kayat apaki asawaan. Salang, ano di ti mabalin nga ikalay sa? Makabanugmat kat ti aguray. Kayat kun ti mga sawa na nang.
kayat kon ti maaddaan iti anak. Si kagayam ti ibagbagan ni Ramil nga ipag na ading. Anyat nagan mo itayan. Siyak ni Olivia. Si Kangay. Jerry mat tinagan kaw. Nagpintas tinagan mo. Kaslamot la kapintas mo. Ada ka din nobyom? Awan pa'y Jerry. Ay, wow! Nagsayatan. Ada nga rod tsansak nga agaram kan ka aading. Ha? Apay, kurso na danak kaya? Ha? Uwan Damo pa ilapan nakakita kan ka ita. Ngam agayata kun kan ka. Iti dayta kinataer mo. Awan pa'y nobyang? Oo, kasla jackpot dyan. Ada nobyak. Ngam sinaakon. Tadi namat kayat ti makiasawa kanyak. Isa ano adapan na kaikarik kan ka. Ikalaysakan. Kat, no talaga seryoso ka kanyak. Kat arman na. Dakil tinamnamam kanyak. Ngamin, kasta akin na taerti sapsapulag iti maysa lalaki. Ha? Agpeso? Rabrabakan naksamat ading. Saan? Jak ugali ti mangrabak. I love you nga rin, Olivia. I love you too, Cherry. Oh, agyaman nakaragragsakak. Ikasarkan, Olivia. Kahit kasanaw, tulagin tayo ti kasarda Jerry kan na nga Olivia. Bakit? Ay, kasanon ngay jay nobya na. Nag-breakdangatan aya. Apay, aya apa kasi kuram na ita. Kat di nangarod kayat di makikalay sa iti anak ta. Alanganan ti panagayat na iti anak ta. Iso adimon pakariribukan na ita. Ti amok ngamin kat saan da pa'y anagsina. Ay kat sininaan na siguron edi inarim na ni Olivia. Napimpintas pa'y kat da nga Olivia ngam jasigod anobyan Kayat ka ngagbalin ang manugang da nga Olivia. Kandisidido ni Jerry amang ikasar iti kabarbaro anobya na. Iso pagkasarantay idaan bakit? Apay ngay nga sinamat ti ibagbagam, Jire. Diyak namin makaura yan, Glory. Iso nagsapulak iti babae amayat apa ikasar kanyak. Kit umadanin ti panagkasarme. Anya? Pasensya ka, Glory. Manluloko ka? Parparaw pa o gayam ti panagayat mo kanyak? Ulbud? Balangkantis? Traidor? Sorry. Talaga siguro asaan adatati na ikari para ti tunggal maysa. Naliday kan sa Glory. Apay, balasang ko. Ay, awanan. Nang ikasaran iti sa bali jay boyfriend ko, Nana Agnes. Anya? Anya ngay, di husto, jay kunak. Saan na nakauray, jay nobyom? Kanada pa'y may nga paglidlidayak. Anya dayta, balasang ko. Ni Florencio nga ex ko. Nabuyagmat gayaman nga natay. Anya? Ala, nakamuam ngay. Ada ngamin kabagyan na nga friend ko iti FB. Di na magkuisunan o kumusta. Nabayagmat gayaman nga natay. Anya? Iso ngay man, nugutakla ko may din nga nakikasar ka ni Jire? Ay, anya ngay. Diawanan, naladawan ti amin, balasang ko. Agbabawi ak ngam. Naladawan ti amin nga talaga. Insap-sapak ko mga kinumusta di ex ko. Tapno na amuak ko mga dagdagos. Ay, awanan na danasawa ni Jire, Nana Agnes. Anyamatan. Nabambanlog da tao naggapoy ti trabaho. Ngam awan makan amasang putan dito balay. Nikat, anyat ket mo asawan. Pagbalinan nga lila dito'y balay. Inasawa nak. Tapno pagbalinam at agabo. Na, naglalay nga mon ngay. Ha? Iso nga ro da nakiasawak ken ka. Tapno agdaagluto iti kanak.
Tapno adda mga sikaso kanya. Si katirumbang ang mga sikaso kanyak, ta siya kiyagtag trabaho. Idinto ta si ka, para balay ka laeng. Ay. Di mo lalaengan ti parabalay at trabaho, tanarigat ti kasta. Rigatam, ti panagtugtugaw, kan panagid idam itag malmalam. Kitwen, apay ti ko na? Saan ang makakatang ti agtugtugaw ka nagid idda? Nasakit tupay ti bagbagi? Inak man lamang kipangan iji balay dananangan. Yawidan na kiti kanak. Panunutin nakmut nga asawam. No kasta, sadot dayjay nga Olivia. Pirmi na lang. Ultimo aginaw ka nagluto, di na maaramid. Sapay no koriktarek ti madi nga aramid na, sintiran na. Iso nga agapa kami no ka. Ay, nagdarasudos ka ngamin na nangikasarkan ko, ana. Di mo pa'y inam mo, ana, imbag ti ugali na. Wan nga rod na lang. Saan gayam nga umdas ti kinapintas ti babae no sadot mo kan man nakiapa. Mapukaw ti panagayat no kasta. Ita, mapanunot mo, ti kamalim, anak ko. Wan na lang. Agbabawi ak anang ikasar adagos kan ni Olivia. Tanagalas mo't gayam ti ugali na. Hello, Jerry. Apa nga imawag ka? Mabalin ka diti umay di tadagos mo, Glory. Umaya ko magkidaw iti pamakawan ka. Ni, para itian niya pa ilaangay. Nakapasulakan ka. Kayat ko asunitan. Umaya ko man, palubusan na kasumarungkar di tadagos mo. Ay, baka makita na ka ti asawam. Saan? Di na amuti umay ko dita. Umaya ka, mabalin? Kat, sige makaamo ka, Jerry. No kasta, sadot jay na asawam. Uwan, Glory. Nagalaspay ti aramid na. Manlaki apa. No kasano ti kinapintas di rupa na. Isumat ti kinaalas ti ugali na. Babawik anang ikasarkan ko na. Dayta ngamin kata agganat ka nga mga asawa. Anya nga'y tata. Sinaakon ni Olivia. Datan tagdan na, Glory. Anya? Si kapay laeng tay ayatag. Pakawanan na kuman, tay sublita tinapalabas ta. Kas ano data nga'y? Agbalay nakit din nga kabit mo. Please, agsinubyan ta kuma. Kinapuno na. Ay ayatan ka pa ang ingga natad ta. Oo, no kasta nga ron. Agsinubyan ta, Glory. Ay sus, delikado ti aramidem, Glory. Adda nasawa ni Jerry. Sumapul ka laengan iti sabali a pakirelasyon. Dumaamuan ti asawa na ti aramiden nyo. Amangan no anya pa ti aramiden na. Siyak matay mo no na nga girlfriend ni Jerry. Iso na lang ting kasar na ngam siyak ti mo una nga nobya ni Jerry na Agnes. Mas dawa ka, ta siyak matan tinagbalin nga kabit. Kat siyak matay istay ikasar na gamin edi. Siyak nga original nga nobya, siyak tinagbalin nga kabit. Kat talaga kasta balasang ko. Dakdakkel ti karbengan jay asawa na kenkwana, ta isu tiin kasar na. Ay! Basta siyak ti original nga nobya ni Jerry. Han nga agpakalaing dayjay nga babae. Tay nagaw na lang tinobyo kanyak. Adda ka diti anak yu dito'y tatang? Day, awan mat palasang kaw. Apay ka, day. Jay agpaiso ti bagayo tatang ha. Adda dito'y wenno awan. Di yu limang ti anak yu. Awan nga raod. Napananda ngamin ay Diyak nga rodam mo. Saanan nga gawawi di dyan agusmi. Agbababahay lakit din dyan anak yu. Ha? Ay, awan amok dita palasang kaw. Di nalapad padasan ti agbabain. Taamangan no anya ti maaramid ko. Apay? Asino ti timawidan jay anak yu a babaero? Da kayo? Ha? Saan ba't Imot pa'y di anak yu. Di nakik-ikan dit sweldo na. Sino ti malalaan na nga imot? Da kayo? Ha? Ay, sa anak ba't nga imot? Panagkunak.
Sika ti ayan ti problema balasang kaw. Sadot ka kanong amin, ken man nakiapa ka. Iso mapukpukaw ti ganas jay anak miken ka. Kitno iso ti man nakiapa. Lima lalakyan ang man nakiapa. Nagalas ti ugali na. Nang tawtawidan na iti dadyang ugali na. Da kayo? Pumanaw ka na awan na sayat nga ibagam, Olivia. Nini, agpapada kayo iti ugali. Nagalas ti ugali yo ang pamilya. Sika, tinaalas ti ugali na. Ay nalakay, bye-bye amon. Di mo tutupan. Nagalas ka ti panagniw-niwat na dya babaen. Ay, anya ngay, di nakatumpong itap apera di anak ta. Sika ngamin, dinurugam di anak ta mangi kasaradagos. Alala, di ka nagpabasol bakag. Talaga siguro matakas niya ti gasat ti anak ta. Ti makaasawa iti palengkera. Jiri, apa nga da pulis itarwar? Ha? Pulis? Apay ka no? Mabutbutang akon. Kasla ito'y matikit-kitaan da. Jenny! Rumor ka dita! Ha? Di amom! Diyak masurutan ti sabali nga umok mo! Awanan kayo ti baik! Di asawam sa matday-jay. Wan nga rod. Ay, kasano ala surutan na dito eh? Luktang kayo to'y! Awanan kayo iti baik! Jiri, kasano dato yan ngay? Anya darami din ta? Relax ka lang, Glory. Siyak ti makaamla makisarita iti asawak. Unay matanti kasto'y amasangputan dito'y balay. Nakarugrugate, nakawarwara, kaslaawan mo't agigyan dito'y. Pasensya kayo, nanang. Nanay, busy tayo anak kayo. Diyak masangot ti agdalos. Busy kang agbartag. Ay na, awampay serbim agnana dito'y balay, RJ. Di mo mo't dalusan. Unay ka ni nanang na ya. Di kay ka di akong umit. Kwarta yung man kayo din, nanang. Awang kwarta. Diyak pa yung amin nagsweldo. Magraraman ka mga agsweldo. Kadi ka magtrab-trabaho. Ay. Uwang nga yaman niya. Nalipat ang istamba gayang. Kunak mga opisina ak nana. Basta agawid ak. Masangputan ka na barta. Psst. Di kaya akong unang. Tama na dahil pintas yun na. Alan korta yung mga hindi. Ay na, awang kwartak. Ada, yun wag pimpinsyon kayo. Sana pang arak ti pensyon ko. Agtrabaho ka, no kaya't mo ti madan iti kwarta. Ay na, kasta kanayon ti aramid ti kabsat ko nanang. Kanayon ngagbartek. Kaslawan nagnanaw DJ balay, tanakarugrugi mag. Kaslawan tao nga gigyan. Kasano, kajay la agbarbartek ti araramidan ni RJ. Umayak ko maagdalos nga busy akmat. Babasit pa'y ngamin dagiti anak ko. Gan pasaray agisursurak iti natang alakok no kwa. Ay, day tangamin ka, tanagtatangkan ti ulo yu ide. Kunak nga agadal kayo, ngamsadot kayo mga giskwila. Adda kumamot trabaho yu itan akas ka dagiti daduma kakasinsin yaw. Awan nga rod nanang. Ngamanyangay, adda ditan. Awateklatan at igasat ko. Uray kumanubak nang magtinakyasawaam ngam saan mat. Napupobre pa'y ngam datao. Kasanungay alumong aw kayo no kasta. Nanang. Gusto nga may nantiwalong anak yaw. Da kayo malang ti marigatan. Narigat ti panagbiag itan, lerma. Nay, nagadumo dagita lablaba amon, rimeng. Nay, si ka magaya man ang anseng. Nakabakasyon ka manggaya man. Wen ang una yan, nagadumo talablaba amon. Ay, wan nga raw da. Ang anusak Takababain mo no jak agunay dito'y balay ti kaanakan tayo. Makikabalayak laeng dito'y. Wen angam grabe mo't dayta. Nagadu talalabaam. Dua abantay mutan. Pati nga min up ken ulas kas kada kortina di tamanang. Inakas da mo amay. Iso akabilitan alabaak
Kan sa nabalay, tada mo washing machine. Ay na, narigat latat aggaw-gaw. Tanadagsan na kita. Apay, manot isuswildudakan kaya ka ba, guys? Ay, awan manang. Talibre ka nga ron, ti panagnaad ko kadakwada. Kan libre ti kanag. Mauray man libre amin. Rumbang kumamot as wilduan da ka ah. Unay ka dagita tattaon. Gaputa kasta kalakit kita andan. Gaputa nagbaak ka na balasang. Alilaan da ka malaw na yan. Ay, ayos laang manang. Napigsa akpay mga agtrabaho. Ay pumanaw ka dito yan. Tao may ka nagnaad ije balay. Ah, apay, di kan agsubli ijay syudad manang. Saanan? Ipaabang kun di balay may ije syudad. Dito yan probinsya ti pagnaadak. Ta fresh ti angin ditoy. Ay, nasayat nga rod manang. Umay kag na di ije balayan ah. Pumanaw ka dito yan, remeng. Berteng! Apay! Akin irek di tabumpunagam. Ay, nagawit kamot gaya manang. Irek da insan sibiyaw. Ibilag ko kanaw. Kaanaw asimangpot ka. Idi namin sa nakalman. Manungay mo titangdan mong agbumbunag iti irek. Awan manang, ta libre mo ti panagnaad ko iji balay da. Na? Apay! Tay kalkalapaw mo ngamin ngay. Ay na, nawas out iti nagbagyaw manang. Kunak atarimaanag inyo firmat ni insan sibyo ti balay na. Isa nakipagnaada kun akadakwada. Kahit di da ka suswilduan. Saan na masapol, manang ta libre mo ti kanak iti balay da. Nalabos mo dagita tattao. Ikanda ka kumalat tamot iti kwartam a. Ikandak mo tay, ti pagmeriendak no da duma, paghalo-halo kas jay. Ay pumanaw ka ni Jebalay da. Tao may ka nagnaad ije balay. Ha? Alilaan da kayo mo't unay. Nakakaasi kayo mo't akakabsat ko. Itatada kayon dito balay, Berteng, kanremeng. Saan kayon ngagbalin ang nakakaasi iti balay dagiti kakabagyan tayaw? Hiwan manang. Agyamang kami tada ka apakikabalayan may. Ang kakabalay tayon nga kakabsat. Kawan ah. Basta no anya ti matrabaho dito, agtitinulong tayaw. Kano adamakan. Saan abanat. Suruan tayaw, taginaw, tasaan tayo mabaknang. Wala manang. Sa anak mo't anarawag. No, ada may sakilo alitsawn, umdasan kanyak dayta. Ay na, dayta may sakilo alitson, masida tayo dayta iti duwang aldaw. Ay, Ah. pasensya kan manang. Tangay si ka tinakaadal kan agpinpensyon ka. Anong sanda kami apakanan Wan, awan problema dita. Basta agikin na awatan tayo akanayon. Ala, dito yan ti pangikan nyo kadagita, babaros. Ipaigid nyo paila dito, ya. Nay, manang ansay. Apaya nagpabunag kay ti darat kan simentaw. Wan, taday paramid ko, Berteng. Katulungan da ka mga ramed. Datayon ti mga ramed tapno menos gastos. Isupay ti panangdan tayaw. Sigud mo ta karpintero ka. Iso datayon ti mga ramed iti daytoy. Agpatulong tayo magkidi iti anak ko Barang agawid ang tanay. Manuman nga aldawan na sana nagawa awid di sursurando ka anakam. Anya ti aramidin tayo ayan, nanang. Agparami dakit ti talo a pansyon dito asidag ti balay. Anya, pangusaran nyo iti talopan tiyon. Kapangidulinam to kada kami agkakabsat Saggagay sa kami iti pansyon. Anya, ay, agkabaw kay samot ti nanang. Di kay pala natay, nagpaparamid kayo ni ti kasta. Kahit, anyat kayat mau. Urayam amatay kamay sa kagpaaramid. Adang arod kwarta mapagpaaramid mo iti pangidulinam to kada kamay. Ay, ibat tiyandak iti kwarta, Ay saanan? Patpatsam to kak. Sigurado mo't la pagbartag mo ti maitid kan ka kwarta. Apay atalungay. Katalo kami mga kakabsat. Babakit kan lalakay kami.
Kasi mo dagiti baak akakabsat ko. Awan mang tulong kadakwada no di syaklaeng. Baak dapay mo nga road. No kaya mo mga ramid tayo mo iti parakan ka. Ay, saan? Apay, mataya ko na ya. Kasla maidaras ti ipapatay no kasta. Da kayo lang nga. Kadakan ka ano di mo kayat. Di ka kagyaman ta dalibre pa kay dulinam. Siyak ti aggastos. Di nga rin kayat. Di da man iramaraman iti dahi talanang. Kan ada pa panak. Di ka rumwar. Tumulong ka no kunak, tumulong ka. At damat sementeryo apa kay dulinan yun umatay kayo, nanang. Ay, jak kayat ijay tadayaw. Kan jak kayat ti adu ti kaabay na. May mayat ditoy, taga-abay kami nga agkakabsat. Sa bagay, adumat tanti agpapaaramid iti kasta. Nang runa dito'y lugar tayo. Kawa na, kastanti uso ditoy. Wen, ngam sa dala agaramid iti pancho no natayon di tao. Ngam da kayo, si bibiyag kayo pa'y laeng. Ngam nagpaaramid kayon? Wana, tamakitak pa no anya ti itsura ti panchon ko. Maibagak ti design akayat ko. Kastati kang ato na, manang. Wan, may mayat no medyo na nga to. Tapno saan da abad-abad-dekan. Kasano nga ti kaadayo na, manang. Ay di mo una yadayo pag-aabayam. Tapno agahabay tayo to. Siyak dito akin ni guide. Jak kaya ti maiting nga. Takasla jak makaangas no kwa. Awan tumot anges tayo no may karga tayo dita. Ay, ayunan niya. Angam basta. Jak kaya di tatanga. Si kantulat taditan, talalaki ka, berteng. Awan di adim ija balayaw, lerma. Awam mo't, nanang. Di pa'y simbang pataya. Sampay nga road. Makalawas na dinagaw-awid. Makapadanag mo da dya tao. No siyak, nairwama ko, nanang. Adan to pa'y tayo dandan ni makabulan san to agawid. Sursura na amin nga inuman. Unay mo da dya taon. Pagdandanagan na ti kabalay na. Uray ko mano'y baganan o sa dino tayan na. Awan mga min cellphone na. Ila ko na mga min ti cellphone na. Wen nga rod Kanayon nga igatangak. Kanayon na mga ilakaw. Iso ajak ingat gatangan nun Ay, di pa'y lang amin mga sawa, bareng ang talnan. Asino mati mangayat kan kwa na ngay nukas jay mati aramid na. Sa bagay matkit di Ala, sumangpet tulat ta, nanang. Di kay unay ang pampanuno, tapno di kay ma-stress. Adala siguro day jay ti balay ti barkada na. Nakasaganan ti pa kay dulinan tayo nga agkakabsat inton matay tayaw kabagis berteng. Wala ka ba, guys? Medyo dakkel mo tinagastos di kabsat ta aparay ti dayjay. Nagdadakkel mo ngamin nagidya pa kaidulinan tayon tao. Kasta ngamin ti kaya ni Manang Anseng. Tapno saan da kano amabaddakan. Wala. Iso mo tinagastos di iso ti masuraw. Naimbaglaangan ta saan nagbaliw ti kinaman nagtulong ti kabsat ta. Pampanunutan na maalat tapi man ti agbalin masakbayan ta. Masyang ka na ta, tagpadatamot ngamin nga awan asawa na. Wen nga ron Di na ngamin sinublian dyan nobyo ka nagabrod. Iday, inururay ko pa'y mga ron iti manuatawan. Nadamag kulatan anang asawa gaya man iti sabalay. Malipod mo't linukulak ti kakaiso na anubyak. Diya akong nagaram iti sabalay. Ta mabuting ako na malukaw. Nalakay at mapasakitan. Nagrigat. Ay, nga ron kabagis. Agpadata nga imbate, dagiti kaayan-ayat na. Ay, nagadaw akarkarina. Ngam awa maoray maisa at tinungpal na. Ay na, malagip ko man ang tinapalabas. Makalwaak manan. Lipata mong tinapalabas. Nabayagan dayday. Bakit kang lakaytan? Isa pasit lang ang tinapalabas na kita. Wun matkit di naipalagip lang amin. Diyak magawid ti aglo Ay na, Jadak ko yan. Di manang. Apa nga ta? Ay, umay ka. Asit ganta ti kapsat ta.
Anyat sang-sangitam manang. Imawag ni Lerma. Nasarakan da kano ti bangkay ni RJ ije mordong tirang tay ije balasew. Anya. Apay, anyat na pasamak iti kaanakan may manang. Dinangranda ka na. May tabunan ni RJ inton bigat, Berteng, Rimeng. Huwag nga rod manang. Jak kaya't amaya dayo ti pakaidulinan da anak ko. Iso makipagpakaasi akada kayo Itad tayon ti may sa apansyon ken ni RJ. Ay, katuan naman ang. Sana problema dahi ta. Anya titid ko. Jay kukwam Berteng, wano jay kukwam Rimeng. Ay, kumporme ay manang. Uwain, kompormilatan. Tano sino ti umunan to amatay ka na tayaw, kompormin tumag ti pakaidulinan na. Nalanga road. Pasensya kayon Jak mga minamnamaan nga umuna ti anak ko amatay. Uwan nga rod biglaan magti ipapatay ti kaanakan may. Nag-order ka tapay ti arak. Ritaw, taray. Naibusan sin inumanta. Taray. Nabartekan pare Berteng. Agawig ka din. Itulog ka ni Jabalayo. Madam na mapa. Agisat takid di may pare. Kaisura nagkita ta. Itala nagkita ta. Kalpasan ti adaw at awain. Ita akala kami na nag-awid ka. Agisat takid na bayar di panagin ni istoryara. Ituloy tanto tagin ni istorya. Inton saan ka mabarte pare. Amok ti sasawag. Yeah. Nore na parte ka, Ritaw. Alagi rin, ang siyata. Nay, nabartag ka mo, Berteng. Apa yan? Anyat nagbartag ka? Pasensya manang. Nagsabat kami ni Rito Abarkadak. Nagsat kami basita. Ay, nalahing kag palusan. Nakangir-ngir-ngir ka. Ingkagugas. Rimeng, napanan ni Berteng. Awam manan dito'y balayan. Ay na manang. Manipod simbang pa ni Rito Abarkada na saanan ang matatao dito'y balay di kabsat ta. Nagkuyog naman dinagas ni Rito itay. Anya, papananda ka numanangay. Ay ka mapanmanan sumok mo iti arak Ay na, una yan day dya tao. Kakaisuna nagbalbaliwan. Ngam isublinan sa manan tisigod nga ramid na. Lakit di Sama lang nagbalbaliw edi nagpukaw ni Rito dito'y lugar tayaw. Gam itata nagsublen, rugyan naman ang tiagbalin nga Berteng, kastam kadilatan. Inaldaw kang agbartag. Kaya't mo na yati matay adagos. Sana bali manang. Dahil adamot na nakasaka na apakaintulinak. Adamot pansyon kaon. Ay na, saan pa asigurado no adako kami jay. Tadudwa lang ang tinabate a pansyon. Marik-rik nak manang. Sakto mo na matay. Isa sigurado ang tayo may sa apakaintulinak. Sarda nga mong tagbartak, Berteng. Laklakayan ka lang arudan, naginom-inom ka pailaan. Apay, pangalalami ti kwartam paray. Nagadwa ka na yun ti kwartam. Ornong ko, itinapang ko nakitigilan pare. Yung mga bate iti pagpaaramid ko, iti pansyon ko. Lukas na tuladam mo't di kapsat ka. Nagpaaramin iti pansyon mi atalaw ng tuduan tayo na batay. Mayat kidi atigas niya pare. At least, saan to ngagproblema ti mapanawam a pamilyam. Wan mat ka diya. Alam, agpautang ka man paray. Ay, sorry pare. Jak agpapautang iti awan collateral na.
Uray lugan wano dagan no iso. Ah? Eh, awan mendaga kan lugan kau. Angam, ada ilakok kan kaparay. Ah, anya nga dito nga ila ko, pare. May bagang orasyon na ansing. Natayan niya amang ko arito. Ala, kasta aya. Apay, anyat impatay na. Nataki na na. Ala, ako makipagladingit ak. Nagyamanak na na. Adda kami nasaw ni tatang kada kami nga anak na. Nagatang ng kanutay may sa apansyon dito asidag ti palayaw. Ha? Nay, awang may laklako kang kuana. Ni Tata Berting kanu tinangila ko na na. Adda kasurata na nagpinirmanda. Anya? Ay, ladingitak barok nga sana ni Berting tinaggastos iti dayjay. Isungawan karbangan na mangilakaw. Tasyak tinaggastos. Isublik lang ang timbayad na mayaw. Ay, pasensyakan, barok, Unay kamutan, Berteng. Anyat na pampanuno mo aya. Takas na teraramidam. Sore, manang. Laklakayan ka dag pampanunot. Imbis nga daw saram namatay ka. Ingka kailaklakon tapansyumaw. Sore, manang. Gapoy ti kasta ngay naramid maw. Jak ito dan jay may sakang ka. Kukwami lang ka ni Remeng. Ha? Apay nay? Dayta ti ganabam. Di ka nga minagpampanunot. Makamu ka maangag parami di ti pa kay dulinam taw. Ay na! Manang anseng! Ni Berting nga kabsat ta! Nakasalungay nga yan! Apay! Isumot la Jack Marieng! Di magaya magang angasan! Ay, tinasayaat, itaray tayo sa ospital. Parang may spalpay ti kabsat ta. Natayan ti kabsat ta, manang. Naatake ka no. Kas malakan ni pari rito, ti impatay na. Ay na, Berting aya. Una yan, taimbati na kami mata nakakabsab mo. Sorry no na sermonan kay ti kalabas. Sorry kabsat ko. Kasano nga'y manang? Ipausar mo malakan ni tay may sa apansyon. Kunang mga awang kukwa na ijayan. Ay ka, ipausartan atay maysa. Imon unamatan. Tinabati nga'y. Asino nga'y ti mangusar? Ay ka, no asino ti umuna kadata di iso ti mangusara din ko. Anya, kaasi nga ron tay mabati amanang. Awan to ti pakaydulinan na. Saan natamad siguro abaybayan ni Lermang anak ko. Ganda giti na dumapay akakaanakan ta. Di damat siguro ipalubo sa santa maiduli na nasaya at kabagis. Anya nga'y, Reming. Aklunin na kun ta agasawatan. Ay na, kasla mabainak mo't ang makinubyo. Bakit akong pati? Ay na, saan na problema dayta? Papay, dagita laubing ayat yadda karbangan na nga agayat. Adda karbangan ta, nga uray na taingan tan. Ay, pati. Alan aklunan na kun Reming. Di na kumamag parigatanin Tani, marigatanak mo't nga karasubli diti balayaw. Ay, narigat ang dardarasudos, pati. Nangrunakit na taangantan. Apay, kayat mo tikas kanyak. Saan na makaanak? Jay ubing ate armam. Ay na, uray ditan aganak. Takasla apo ko tamot laangan no aganak kapay. Kan may sa, adong dagiti anak ko iti mo na nga asawa. Ado pa yun dagiti apo ko. Kan uray mo't sika, Remeng. Ay, di na kumamot apuraan. Apati,
Tanariga mano aklunan ka adagos. Sige nga rod. Ikan gay ti dua, wano talo nga aldaw apawayway mo. Di mon ibaybayag. Tanay, di taam mo. Ang mga numataytan iti mabiik. Sang butong tati agin nayat, remeng. Ay, kabagais. Damag kong agar-aram ka nun ipatikan ka. Wan manang lusing. Makalawasan ang agar-aram kanya. Ay, kahit inaklon mo na ya. Saan pa'y manang? Ay na, patpatsyam day jay apatay. Kaano bulili kong day jay tao. Chikboy day jay. Ah, kasta aya. Kawan. Apay, di mo amaw. Ada ar-armon na ijay daya. Balo ti ar-armon na ijay. Kat ijay mo abagatan, ada ar-armon na single mom. Kat ijay mo amyanan, ada ar-armon na abaday. Ha? Sa ita, si kamanay ti ar-armon na. Ay, agkakanat ti ar-armon da jay apatay. Sa pa'y paggigindanan na kayo ng ar-armay. Kasano day tangay? Di no aklonen jay talaw. Sa aklonen mat. O di upat kayo na nobya na. Jak amwa kasta amanang. Damo ka siya lang tararman na. Ay ka siyempre, ilimod na atap. No, mabiktima na kamay. Manang. Paglulukwan na kaladayjay. Imposible nga agayat kan kadayjay. Ka bakit kan? Balo ka pa'y. Pensyonado dayjay. Adda kwarta na. Iso ajay ubing ti sapulan na. Saan na bakit akasken ka? Iso adi mo patpatsyon dayjay. Ading ko. Bolile kong dayjay apatay. Apay, sa dino aya ti pagdatdatunan na ken ka. Umay ije balayaw. Wan manang. Nukas tanga rod. No nagtaulan jay asuyo. Kat makitam ani patay ti sumungad. Itrang kamadagos tiri daw yon. Di mo iluklukatan. Pang namnamaan na kala iti awan da jay ataaw. Iso adi mo patpatyan, ading kaw. Nanang, adda kwartayaw. Apay manan ti kwarta ya, Ginaw. Tunggal umay ka mo dito'y balay, kwarta ti ibagbagam. Apay, anyat pagkit-kitaan nyo kanyak, alkansya. Naibos man nga rodan ti gatas di basit nga po kayaw. Putot ka nga minaputaw, kat awam mo trabahom. Maudin day dyan nga nakamikin ni bakit, nanang. Alan kwartayo man. Uray 5 kasutlaan. Uray utang no isaw. Namaan yun tumo nga minti pensyon ko. Ka manulaang mati maaw-awat ko a pensyon iti kinasenyor ko. Bayadak tunod a kwartak, nanang. Ay, kasta ka na yun ti bagbagam. Ngam di ka mo makabaybayad. Naurnungan ti utang mo kanyak, Ginaw. Ay, sadut kan tumo nga men. Di ka birok iti panggadam. Day tala agputaw ti paggagatam. Di kayong sumanauna na. Mangtid kay kit iti kwarta. Tanay, mabisinan dya po kuyaw. Ay, ngalalala. Mabiit laag nga raw. Elma, no may ni tatamapat kay ibagam nga awanak, Ha? Apay, anya nga min ti kagaraan ni tatapat ti dito'y balay, nanang. Apay, ka na yun nga umay dito'y. Umay agar-aram, Ngam, bulili kong magayam day jalakay. Ado kami nga rarman na. Anya? Anyan? Lakay kan bakit kayon? Ngam, aginin kayo pa'y laang. Jak magpaparam kang kuana. Isumat yung may agar-aram. Sa bagay, napintas kayo ngamin. Uray, bakit kayo, nanang? Da kayo ti kapintasan, kada kayo nagkakabsat. Kasta nga ron mo ti bagbagada kanyak. Ngam, di mo ibagbaga ti kasta no dumdum ngagnantim alusing. Masakitan, gumura. Uy, nanang, amok mo't dayta? Okay, da kayo makihasawa kayo pa'y. Awan mo't mang lapod kada kayo kat. Ay na, bakit akon?
Saanen? Jakon pagan ano day ta sa asawa? Tapno ada kadwayo bayat ti panagbakit yo. Ada kami mutkit ding anak yo Hanggang sa balilat tamot ay asawa Tapno ada kaabay yo maturog. Sapay panaglalamin manen nanang. Ay na, aduti po nga nakaabay ko. Kan napuskol dagiti ulos ko. Oh. Iso nga wan problema iti dayta anak ko. Si kamagayam ti sarsarun, huwag ka magmagna, patay. Di ka na bigbag. Tapang bagets mo't nga menti pormam. Kasla ka agtutubaw no nakatalikod ka. Ay, ay, thank you, Lusing. Ay, papanam nga Ay, inak man ag merienda di tatali pa pati. Mabisinak nga minkat. Ay, sika, papanam mo nga Mapanak man ijay balay da kabagis mo arimeng ngam dumagasak mo di tatali papa. Tagumata nga kiti merindaan may kini ading mo arimeng. Ha? Ay, nukasta. Maban ka man ang agarab. Wana. Ano sa kon, tabarang aklunan nakita nga aldawag. Patay, di ka masaksakitan Ngam nagsarita kami idikalman kundi kabagis ko. Kat na ibaga na maumuma ka nun iti panagrupropam. Ha? Feeling guwapo kan feeling ubing kakano. Kan bulili kong kakanupay. Iti uray kaano man, di nakanto kano aklunan. Kuna naman, di nakakano pagan patay. Anya? Imbaga na tikas takeng kalusing. Wen patay. Ay, ijak mo kayat, masayang ti aldaw mo iti kapsat ko. Iso nasay-saya at no maamuam dagiti ibagbagana, kontrakin ka. Nay, maramid gayam ni Riming tikasta. Tiyamok kinasingpot ti kamsat mo. Nagsaya at magipanakilangan na no agsangsango kami. No, nakasango ka. Ngam, no nakatalikod kan ay saus nagadaw nga ibagbagana. Kano ibagbagana pa'y nabangsit tisang awmaw. Anya? Uwan patay. Iso ano siyak lamay sa di kan mapani di balayda. Agdadaal kala iti oras mo patay. Di nakakayat jay kabsat ko. Di nakapagan ano day jay. Ay, kasta gayam. Malak, jakon mapanidya balayda. Kasta magayam ti ugali na. Nagado magayam ti bagbaga na may papankanyak. Jaklay pagaraw. Kunak no nasingpot day jay aremeng. Traitor magayam. Nintalaga nagmerienda di tatalipa pa, patay. O sige, agkuyog tan. Ilibre ka, Lusing. Ay, wow! Thank you, Angarod. Ato'y titisyo, patay. Ay, agyaman ak, Lusing. Ne, dapay di mo pinunasan. Iyag mo, siyak timang punas di tatimid mo. Datan Ay na. Nag-sweet ka gayam, Lusing. Talaga aswitak. No, guwapo ti kasangsangaw. Ha? Ay, krasnak ka day, Lusing. Ay, si Kamo, tila damdamag. Kababait, ang mga noad na makang patay. Ay, di ka naglibak, Lusing. Madlaw akrasnak. Ibagam tagbay sa tas sa anak mo't anarigat akasarsarita. Si Kagay, krasnak ka di, may. No krasnak? Kras kamatan Anya, umay kagarod. Umadayo ta dito'y talipapa. Tag-pleasing tapay laeng. Mapanta iti lugar nga awan makangeg iti pagsaritaan ta.
Ay, kaswa na. Ay, talaga kaya. Nalawag nga rodan di saritaan ta. Lusing datan. Wine, patay. Ay, wine. Manumo nga iti pensyon mo iti binulan. Dakil mo basit Nasurok siguro 20,000 anya. Secret. Ibagak to no agasawatan. Ay na. Maragsakan na. Ngamin, jak impagarup, keras nak gayam. Wan takras nakmat ngamen. Iso keras kamatan Ay, Oh, adto iti kwarta loseng. Gumatang kay tinabanglo asambo. Ta siyampo tabuok mo nalanlanit ngamen. ay. Ken gumatang kay ti pagpalamuyot iti buaw. Tapno na pintas kita. Ken agpakukuka. Padalusam dagita kukom. Tan nagmumurseng. Ay. Thank you, patay. Suruam ti agpapintas, luseng. Tapno mas maatrakak pa yung ka. Kun agbado kay ti pangseksi. Ay, sige, patay. Agpailiak intun pigat. Sige. Tarnayunak ti kwartam. Gumatang kamatang iti daddo mapayagamit mo. Ay, thank you launay, patay. Umayak mananang. Ne, nagmayat mo tabok yan. Pinakuluran niyo? Ay, wine. Kan pinalamuyot ko. Nay, nagpintas pa'y takukuyo nanang. Kundi shorts kayo pa yan. Ay, Gino, bagay kumulaay. Oo na. Bagay yun. Pimintas kayo tikas tangit yura yaw. Ape akasla adda pagpapapintasan niyo? Ay, talaga nga da. Ay, iso pa yatin ang tiniti kwartak pagpapintas kaw. Ha? Asino? Ni patay, pensyonado. Anya? Wow! Nakajakpat kayo ano kas tanana. Abay, inaram na kayon? Wano, da kayo tinagaram. Ay na, naginaram kami, nagginusto kami. Kaya't mau makiasawa ak manay Gino. Eh, gawan, anana. Basta kaskin ni tatapat, ti apensyonado. Ngam no padpadan tumot lang amang urkurangis. Ay, orasanay. Kahit, kaano ay nga kasar kayo kini tatapat tayo na lang. Jaka mau tawang pa'y mo ibagbagana akasta. Dagdagan yun amang ikasar ka na kayo nanang. Tano bilang pumusay, mairanod kayo iti pensyon na. Wen, di nakisuraw taamog ti araramidok Gino. Ha, siyak pay. Nanang, nadamag yon ti maipapan kada antiluseng kung tatapat ti. Anya may papankadakwada anak kaw. Kano agayan ayat dan? Imposible Kano kontra ni antem iti day japat day. Ay nanang nakitak ida mismo ije plaza. Maya ti kinibinda. Ken inaklon ni antilusing kanyak. Tadinamag ko, nasabat ko ida. Katimpud nuna, agayan ayat dan ken nitatapat ti. Anya, lanana, apay nga yakas jay. Kano kunana nagalas ti ugali day japat day. Sa ita nakinayat magayam kang kwana. Ha? Naglukon day jay nga antime. Kunana pa'y abastadak ni patay tabulilikaw. Nga mapay ngay nga agayan ayat dan. Nagluko kan manang luseng. Kung naman alas ti ugali ni patingam nakinayat ka magayam kang kwana. Ay, wen nga rod ka bagis. Diya mga minamnama, amatid na, tirik na kinkwana.
Manang. Ay pasensya kan ading ko ang mo inggagara ti amin. Basta nagsabat latan ti dalan may. Pagamuan tanay, agayan ayat kami muten ading ko. Aniya. Gumalaala sa nabalay ta awan mo nagkinaawatan niyo ading ko. Awan mo siguro ti daldala pusen may atao. Awan matkit di Mas daawak laang manang. Takas la kagurguram mo ngamin idin ipatay. Muwangarud ading ko. Ang punon sa jay pagsasaaw, the more you hate, the more you love. Patay, darling. Anyat planom iti relasyon ta. Saan ta ka di pa'y ngagkasar? Kababay na ita. Na itakat senior citizen nga agkaskasarditan. Ay sana katawaan da tadagiti tao. Ha? No kaya mo, agdinatalatan. Parehas na mo iladay ta. Anya, saan nga taan nakarkaraw nga ada maibaga ti tao no agdindin natalatan asaan nga agkasar? Mas kababain sa mo ti kasta, darling. Saan? Mas kababain tay bakit kinlakay nga agkaskasar So nga agdinatalatan. Bunaga mo nagiti kagawa mo iti balayaw. Taumay kan agnaud diti balay ko. Sige karon. Ngam, pangiluganak ngay. Mangarkilakan iti tricycle. Nabayadak to ditoy. Agpatulong kan kadagiti anak mo. Tadyak masango ti rumwar. Adda aramidaw. Hala, di ka mangliplipat nanang Di ko maliplipatan dagiti apo ko yaw. No agpensyon ni tatapatay. Di yu lipatan apurwakan dagiti apo ko yaw. Wen, malalala tulungan nak ngarud nga agim pake. Tapno mabiait. Agasem nga Umakar kayo ni tidakkel balay nanang. Ay, wun ha. Mapadas ko mula nga hindi agnaid itidakkel abalay. Up and down ko naman. Alang araw, no mabalin ang makipagnaid kami mutan ijidakkel abalayo. Umay kami mutan. Ay, sana. Kababain ko ni pate. Sapay nagadaw ti anak mo. Ha? Ikan kan tulaangan iti kwartayaw. Loseng, dunwa talang dito balay. Tawarin katulong ko dito balay. Di mo adatay katulong mo, aya. Wen, ngam pinagawid ko ni di kalman. Tada ka mutan akadwak dito. Itatadakan dito balay. Sikan ti mang trabaho iti sigud ngar aramidan ti babaw nun. Wen, agdalos, agluto, aglabakan da dumabay. Nalakalaang mo't atrabaho da ita. Ay uwin anya ngay ngarod. Talaga akas ta agasawa ta ke ngarudain. Wana, aganos ka. Anya, sana balay. Talibre amin ti kanam dito'y balay. Naimas pa iti sidaam dito'y. Malangaron, tarumwarak. Rugiam mo't tindagdalos Tanay, tiyak kaya tinarugit apagtaengan. Na. Nagdakkel to'y balay na adalusak. Kunak no adapay laeng tay katulong na. Agam pinagawid na mo gaya may. Agam sana balay. Manusa kong. Alright, tadakkelan ti balay ko. Oh! Luseng! Luseng! Ayan mo! Adaak dito'y banyo. Apay aya. Umay ka man, bait. Aday bagak. Ay, madama ti dalus ko. Patay. Apay aya. Umay ka ngamin, Apay aya. Ayan ti charger ko. Wala man tag-charsak. Ay na. Nagasidag ta drawer nga yan na. Yak nga ron magaw at alaam kidain. Tanay, 5% lang ang tuy cellphone ko. Ay, unay mo daytan. Makatakder ka mo. Din mo la magaw at mutain.
Amaw nga dar aramida. Yawat mo wano saan? Malala. Unad, mabiit laang. Nakaluto kan ba kay? Wan, mangan ka ka din. Igaawan kan. Katuan apay, masapul nga ibaga amin. Nung nakita na kon, itasaran na kon. Kantay kapek, di mo liplipatan. Ala, mabiit laang nga raw ta igaawan kan. Patay lakay. Naalakon ti pinsyon ko. Ingka makitsendan lusing. Nakalista amin di tanti gatangam. Ay, uun lakay. Gatangam amin da kita Nagadumo dagito yan patay. Ada pa'y nakalista akagudwat kaban abagas. Nagadu akilot karni da ito yan. Diyak maawit dagito Kat apay, paggigid na mabagkatan aya. Ay na losing aya. Bakbakit ang kan. Di mo pala amutar aramidam. Sagay saam abunagan nga ipan ije paradaan Ay, mangtid ka iti pagbayad ko iti kumboy. Ta ipakumboy ko laang ay. Ay na, sayang ti kwarta. Nagado ababayadan. Napigsa ka pa'y mag. Kabalam day ta. Ngalangar, agrubwata ko. Tapno masapa akmat laang ang makaawid. Ne, agan anos kalusing Tanya ngay kat awan mo't pinsyon mo akas kanya. Manulatay mauawat mo a pinsyon mo iti kinasenyor ngay. Iso nga ano sa mati maibaon-baon. Tasyak mo ti agpinpensyon. Naimbagang ka, tadakala dito'y balay nga agtugtugaw. Ado mo ti matrabaho dito'y balay patay. Ado nga, agluto, agdalos, kan aglabalaang bantar aramidam. Abay, rigatum dayta. Ay, Agreklamo ka, luseng. ay, saan mo't patay. Ang may bagbagaklaan. Ang, ala, kaslaawan imbagakon lakay. Bayam daytan. Laglagi pa magapukan niya. Iso nga dalam lamutam. Siyak amin ti pagtataudan ti ipapaunag mo kin amin ang akagawaam. Ala pagyamanak daytaken kapatay. Tada ka amang tultulong kanyak nga sawam. Wana, kasta ti rumbeng, agyaman ka kanyak. Ta makatsinilas ka pa yun itinapintas. Makabado ka itinapintas. Makasyampu ka pa yun. Di ka nasagsyam-syampu ide. Tawan igatang mo. Nang angrag tibuok mo ide. Iso nga ganos ka. Anusam ti maibaon-baon. Tapno adamat a serbit ti kaadam dito balay. Loseng, ada bisitak nubiga at uda. Iso nga agluto ka iti pagsasangwan tayo. Nga pula putahi ti lutuam. Takababay no basitla putahi ti may pasango. Sapay nagarte dagi dyan at tao. Bisita man ay. Inaldaw sa mo nga da bisitang patay. Ay, agmamadyong kayo ka di man ay. Kawana, taday tamot la tilibangan ming agbabarkada luseng. Basta sa nga pula putahi ti lutuam ha. Na nagadun ngay patay. Naimbag no kabailak alutwain ti nga pulo aputahe. Kat masapa ka nga agring bumangon ka ni talas 3 ti parbangon. Imposible di mo malpasak ba iti pangal daw. Ay tulungan nak Ay, trabahom da ita. Iso adi nakbaonan luseng. Mga yabak nga raw iti kadwak. Iso pa iti panangdan, si kalatan. Kabailam da ita. Ay nagadaw amay nawan. Ay, sangagapsuon mutay. Sa nalaing pa'y nga agiwara dagiti bisita ni patay. Nagrurugit pa'y dagiti sapatos da. Ay, kasi akto manoy nga agdalos. Anya mutan ti kastaw. Mabanbanlog ako niti daytoy abalay. Sapay tumanaray dagiti ubeng.
Kat nagrorogate dagiti sapatos da. Hay, nanya, matinti kastaw niya. Say, ada pa yung sumang patabisitak no madandama. Agluto kan to ba ya? Tangay, naibusan ti masida. Ken agawaam ti aginaw dita, tagluto kan. Ha, makalutluto. Oh, panawak kitentoy inawak. Saan mo nga asawa ti akem ko dito'y abalay? Katulong mo gayam. Apay nga sinaamon ni Patay manang. Ha? Makapasuron. Kunak no asawa ti akem ko iti dakkel abalay na agam babaunan mo gayam. Anya? Ha? Pagmamadyungan mo gayam jay balay na. Iso nga inaldaw nga ado ti tao ijay. Inaldaw mait nga agluto, agdalaws, ken aginawak. Ay, makarengreng dapay. Mapuyatan ak, taging ga iti parbangon nga agmamadyong da ijay balay ni Patay. Ay, kastaya. Santo pa'y labaon abaon ni Patay. Ay, mabanugak ko na yan. Di na mo nga ron ikan iti kwarta. Ay na, nagdarasudos ka mga minanakidun na kunkwa na manang. Ay, kabagis ko. Tatiam mo, pumintas mo tibiyag ko iti sidong na. Angam saam mo gayam. Hay, jakon agsubsubli ijay. Tatang, inyagan kayo iti sidanyaw. Nagluto ak ngamin iti bulalo. Ay na, nagimasain. Ay ala, ay sumrek ka pa'y barok. Kapag isaw, awan sidak ita. Ay ket mayat nga rod ti timing ko tatang. Ewen nga raod, ay na, nakasingsingpot ka talaga amanugang gabay. Sapay kumata, di kan to agbalbalew. Sapay kumata, talinad ti kinaman nagparabor mau. Nakasingsingpot ka. Ay, nagasat dyan ako. Takaskan ka tinagbalin nga asawa na. Kinuray siyak mitin Nagasat at nakamanugang hak itikaskan ka. Ay na, basit labanag na tatang. Alang araw din. Sana kung ngagbayag, tas umuril kak pa iti trabaho na madamdama. Malang araw, ingat ka itidalan mo nga gawin. Tatang, sumurot kayo inton bigatwan. Agawid kami ijay lugar da gabi. In kami agpasyar. Ay, kawin umayak Mabalin aya jak umay. Si kamay. Anyat usarin nyo alugan ngay. Ajay basbasit. Tada tayo laang mo timapantang. Sana makaumay daman ng Gemma. Isurot nyo pa'y lang amin ida. Sumurot to man dyan sadot nga asawanan. Ah? Masursurunak no makitkitak ti panagrup-rupa na ija bayaw mau. Naimbag pa dya asawam, ay na mabangbang aranak sika. Nangrunan no adda ipapet-pet na kanya. Kat nasingpot mo jay asawa ni Manang. Nagagat pa'y ngagtalon. Nagagat Nga makukwarta na. Kurang iti diskarte na ija bayaw mau. Naimbag pa dya asawam, tanalaeng adumiskarte iti kwarta. Naparabor pa ken professional nga main. Isu nga da natalgad at trabaho na. Gamjay may sa manugang kungay. Ha! Manalon unlay. Inak pa'y mapaputputan mo't iti kwarta. Ala. Bye-bye-an yun. Tani, nagadumot nga rod ti anak da. Ado ti suportaran da nga agasawa. Hey, dayta pa iti may sa dilawag kadakwada. Nagriga lang ron ti panagbiagdan. Anak da pa'y lang anak. Nakaap-apal da nga rod tang. Taada anak da. Gamda kami kanila kay ko. Awan pa'y uray maysa. Nalalasa na balay. Tada pintas ti biag mo iti sidong ti asawa manakaw. Dumteng to dayta Aganak kan tumilaeng. Naladaw la siguro. Tatang, umayak man. Adda kayo. Tang, Nay! Apay! Kanyat ibagam, Jima. maya man dumawat iti bulong ti marunggay yu, tatang. Ken kalamansi. Ken taybunga man gayam ti papaya yu. Tagrag-rag-rag na malangan.
Mangibati ka iti alaan mi iji lugar da gabay. Tapno adda isang put mi ijay. Wen, tatang, basit lang talaag. Ay, mapang kayo ijay lugar da bayaw? Una, tayo naman mailiwan niya balayan ka. Nabayag kay tadi kam nagkikita. Kababayin may, nawan may isang put may. Iso adi mo ibusin dagiti natang di tarubayan, ta pasalubong kaw. Wen, tatang, basit lang talaag. Ibaga mga miniji asawa matagmula. Uray dagitala ko man nating tiimula na. Kadam mula na, nga madayjay kataltalunan. Adayo mga minumapanak pala ijay. Pambar. Awang ka mula na ah. Kung kunam laday ta. Di mo ngamin pinili ana imbag tinakiasawam. Kita am jakam samaw. Profesional tinakiasawaan na. Ada na pinta sa trabaho na. Iso amayat tibiyag na. Ada pa'y dualugan da. Da kayo ngay. Ultimo bisikleta ka awan. Tatang, Sakit anak kay nga anak. Saan kay maaba nang? Kahit masikog ka manayin. saanen, tatang? Huston jay limang apo ko yung. Pagsasaranuan yun to mati anak nyo kawang maipakan nyo. Kita nyo ba sita, tanay? Narigat ti panagbiag itan. Nubak nang kayaw. Wine! Ore aganak kayaw iti nga dusina. Apay nga tatunggal mapanak iji balay da tatang. Kanayon nakasermonan. Awampay na puuta ka dinak sinermonan lakay. Apay, anyaman timbagbaganan ngay. Katay sigod ngay bagbagana amom daytan bulog. Kasla di ka mo na irwa medya amam. Kas jay na mga talaga no awan maipapapet kang kuwana. No da maitagmaw. Ay nagsaya at ka kang kuwana. Ngam no awan. Ay saus. Kasla kadaksan kan kang kuwana. Ay, masaksakit anak no maminsan lakay. Ipadlaw na launay ngamin nga da paborito na amanugang. Ha? Sangkay dayaw na ni bayaw gabi. Nagagat ka no. Napintas ka no ti trabaho na. Kan saan ka no naimot. Ala ba kay? Tanog swerte may. Gaburak to man iti kwarta ni tatang. Tilay bagbagamat. Oray ko man no pumudno ng agswerte kalakay. Saman. Agswerte ak to ba kay? Promise? Manganan tatang. Nakaluto ni nanang. Ay nay, nagbayat ti biyag ko tunggal umayak dito yung lugar yo baraw. Magan maturog lat kukuag dito yung nagdakil abalayaw. Katwa na, kababay mo't no pagtrabahon da kayo, tatang. Ag-relax kayo, kit di. Ay, win nga raud. Ang kababain kada na ng kintatang mau. Ang mga no ibagada sa dutak. Saan, tatang? May kay kit din, makan tayo. Para bangong magaya may. Ay rumwara kung bakay. Ni, alas 5 pa lang. Nasipngat pa'y. Anya taramida mi talon aya. Ado ti maarami di talaon. Malating na kaon. Mangang kapay ang mawampay magayam na luto. Adda pinalong ko tinapay. Iso na ti pamigatak itong madamdam ha. Agawid ak tulat taninton pangal daw. Nanang, saan ka di nga gawid ni tatang itapangal daw? Kunanamot nga agawid to may mangan. Nga mawampay laang mo't. Tinapay laang mo di binalon na. Inak ka di ayaban, nanang. Alamang nga rod anak ko. Mapan kan iji talon. Bukkawam ni tatang mo. Nanang, awan mo't ni tatang ijitalon. Anya, ayan na nga rodin nga eh. Kunana mga iji talon ti papanan na. Rinikos ko pa iji kataltalunan. Kat awan mo't. Anya, ay, sapay di na itugtugo ti cellphone na. Kasano ang makontakta nga eh. Bapan kami na balayan. Agyaman nak iti panang sa nga iliyo kanyak Ay, awanan yaman na abalayan. Ay, wine, adagayam intundida kay abadbado ken sapatos ken ka abalayan. Adapay kalkalugong. Ay na, nagsaya atain. Pag isaw, kasapulak ti kalugong ta, napudot iti lugar may. Ay, ala, mabiit laing tayo nakalain. Nalipatan nila kay nga intud itay.
Nasapa nga min arimwar. Ay, thank you, abalayan. Ay, pati bagam to nga ron kanya abalayan alalaki ah. Salamat unay. Narabyan ka man na si Mang Putbulog. Nagapwa man na ya. Di talagang, Ay, nakaluto kan. Agaw, kanta mabisina ko. Sungbatan pa'y ti saludsud ko. Nagapwam ko nak. Di tabalay da kumparay. Nag-istorya kami lang. Anya lang unay ti pag-isistoryaan nyo aya. Kanayon lakastan. Marabrabyan ka sumangsangpet. Kan masapsapa ka arumwar. Kunam talon ti papapanam ngam saan samot. Talon mga talaga. Ang kagagaw ta mabibisina ko. Adakwar tayo tatang. Apay manan ti kwarta. Umutang ako ma. Paggatang may iti abono. Abunaw, abunaw, abunaw. Basta sa o kayaw, abunaw ti pampambaryaw. Apay, anyat abunwan yaw. Awam makitak amula di asawam. Diyan may lapagay ti imulmula na. Ha? Nalpas matin ti panagtatalon. Apay, nagsikin krapaya di asawam. Saan tatang? Milagayam. Anyang araw ti abunwan yaw. Diyak mo kan ni bulog Basta kung nanamot akasapulan na ti abono. Pambarla di asawam day ta. Mga nod na babae na. Isaw ti pangtindan na iti utangan yaw. Ay, sana pud no day tatang. Awan babae di manugang yo. Nagsingpot ni bulog. Di mula mo Nalakat yagin si singpait. Ken kunama ka na yun na marabyan na sumangsangpait. Kaya masapsapa mo arumrumwar. Papananda. Ije talon. Talon nga. Anyat kuen na ije taltalon. Asa-asikasuan na dagi jay mula na anatang tatang. Ay na nakitak jay talon nyaw. Basit tinaimula nating ijay. Jakpat dyan na talon ti papananda. Ha? Ay. Paliwam di asawam ha. Ang mga nagchichiks. Ibagaman tagpaiso kanyak bulog. Talon ka di nga agpaiso ti papapanam wanwan niya. Ha? Apay niya mo day tadamdamaga mo, Jima? Makikita man narugrog iti badok na sumangsang puta. Jakon pinilit ni tatang agpautang iti kwarta. Tadamot punto na itimbagana. Anya kumati abunwam kanalpas mo ti panagtatalon. Saan ka man nag-second crop? Ay na, kada kita'y mulak anatang ijitalon Ay, imposible daytan. Nagbasit di mulam ijay. Jakpat dyan daytan ngay bagbagam. Ha? No adda babae may bagam adagos kanyak, tay pagat-pagat ko. Nita, di ka man umisam iti kasta bulog. Asino ti babaeng? Asino ti pangtadam iti utangan ta kwarta? Ay na, awang babae, bakit? Di ka ngamin basta mamatilatan iti amam. Pamadakas na laday jay kanyak. Papanan nyo gabay. Nakasukat kayo mate. In kami agpaling kita tang. Sumurot kayaw? Ay, unbad tanay. Awan masinsid ay di balayin. Kasto ikaw, dagag sukatan. Una, ijamot la paling kiti papanan tayo. Ay, nagmayat talaga tibiyag yung gagasawa. Mabalin nyo lata ti rumwat iti anyaman nga oras akayat yung erorwar. Tadalugan yaw. Una tatang, kan ag-grocery kaming tupayon. Oray siya, tanay, naibusan ti pangkusinak. Awan amin ay. Sige, gumatang tayo ton tatang. Da kamin ton timang bayad. Ay na, agyaman nakabaraw. Awanan ti pangisukataken ka manugang kao. Manmanaw ti kasken ka kasing pahit. Mabilbilang lang. Umayak man nagpasyar, balasan ko. Ne, da kayo magayam tatang. Ala, sumrag kayo. Italaang man na nakapasyar kayo dito balay Wanda, kailiw dagiti apukok. Ay, ayan na nga ni Bulog. Ay na, sana matatao dito balay ti anak yo tatang. At daman ni talonan Ay, kastaya. Ay ala, aginanaak man nga rod beita, inak man sarungkaran ni abalayan. Nay, apay nga da ka abalayan. Kaano pa ya si mangpet ka? Itay laeng nga balayan.
Umay ko man iliwan dagiti apukok. Di damot nga minagaw-awid ni Jibalay. Ay na, kasano kad ama kaawid da. Kaya ultimo pagpliti da ket awan. Ha? Mangurkurang isda balayan. Takasa daw, sadot mo't janak mau. Inal daw ama pa nagtalon. Ngem awam magimgimulan na. Mapansamay lagtugtugaw iji tambak ti talon. Awam matrab-trabahuan na. Awan mula na. Hey, masya na kiti anak ko. Tama iramrama dan ngagrig-rigat iti silong ti anak mo, kabalayan. Di nantumot pinilpili ti nakiasawan na. Anya nga ita. Natangkin gamin ti ulo na iday. Sige, balayan. Mapanak pa Ay, sige. Kung di bakasyon na ita nga balayan ko. Gan. Awan pa'y uray may sala ko maakamuti. Wano sa ba pa sa lubong na. Ibang nga umay. Oo na yan. Di lagbain. Naimbag pa'y ka di balayan ko di banger. Na naparabor da. Tila may itanda kanyak. Ngam da ita nga balayan ka. Awan pa'y napuutak ngayon tin na kanyak. Uray sa nga rakam la ko maadikay. Awan! Julie, bakit? Agree ka. Ah? Apa yan? Apay gabi? Marigata na. Agangis. Kasla, nakapandag nga nadagsan dito barokong ko. Ala. Apa yan ngay? Sige. Mabit lang. Tiipan kay sa ospital. Ay na anak ko, agpaimbag ka. Apay ngay, binaybay am samo ngamin ti bagay. Di kan samo ngamin nagpapalo up iti check up mo. Tiyan mo kakot, naimbaga na ko na. Ngam sanmat gayam. Naliwayak tinagagas na nang. Di makil ka no ti puso ni Gabi nanang. Sigo din nakasta ti sakit na. Ang nakarkarumot itan. Naparigat samot ngamin iti trabaho. Ha? Ti amok aket itultuloy na ti panagpaagas na. Ang insardeng na magayam. Ala, agpaimbag ka anak ko. Uy, nanang. Kurang laiti na na ito eh. Tatang, da kayo pa'y ti pangitalkak ka ni Gabi Tamasapol nga agtrabaho tani. Saan pa'y ang makatrabaho ti asawa? Agpaagas pa'y. Bantayan nyo ti asawa kan asikaswon nyo Katala Ang pagtrabahuam ngay anak ka. Kompormiditan Agwaitress akwen no sales lady no iso. Ta sa anak mo't nakalpas iti koleo. Malaga rod. Sapay ko mga rod tagimbagan iti mabiit ti asawam. Bulog. Akin laya ka dagita ibumbunag dagita babaros. Kan nagadu atarong mo dagitan. Anya dagita inangkat mo. Pugtuam, bakit? Ay na, di man parigatan nga agpugto. Nangalaam ka dagita Dagitay mulak iji bangir abantay Ha? Minulaam di bakanti aluti tayo ijay? Kuwan ta sayang. Nagmulak iti ado alayakan taro. Di agpay suman bulog. Wang ngarap. Taytan ti bunga ti kanayon nga irural ko iti masapa. Dan iso amarabrabyana nga agawid. Anya? Ala, sapay nangina ti tarong kan laya ita. Iso nga rod at yamba, bakit? Ay na, nukasta. Diyak na yung pag-arup lakay. Nalawa maghayam ti minulaam. Uwan tapno guminawa mamatibiyag tayo. Day, kanya ngay day ta ipatpatak daryo di ta sangot ti balayaw, Jima. Pagbalinan mi abay kiri tatang, kan minimart. Ay na, nakatsamba di asawa. Ngamin kahit, nalawa ti minulaan na. Wen nga rod uray siya, jak ammo day ta. Inlimod na, takayat na kano sorpresaan tatang. Ay, kinanda pa ilugan yun. Wen, tapag-deliver min to iti tinapay, kanda duma pa ang mailako. Ay, Pau, nasaya at nukasta anak ka. Ay, ayan nga ni Bulaw.
Aday di kusina, aglutluto. Apay aday bagayaw. Ada ko mga raon. Congratulations, bulahog, barok. Apay nga alaman nun da kong tatang. Wanatan nakachamba ka. Ay, sorry napasakitan ka iti kalabas. Pinababainan ka. Imbagbagak asadot ka ang nagbidutak gayam. Ay na, awang kanya day jayon tatang. Lipatan nyo dagitan. No kasta mapakawanak. Gawin na? Basila ba nagdagita? Ay, thank you garon nan, 5 gaso mo mga raon. Tagumatang ang itipos puraw. Ha? Apay, anya klase apos puro day tatanagnina? Kwa, 4-5 abaks ti katangag. Reserba ti daduma. Ha? Kano ka nga tangay nga agimbag gabay. Nabaybayagan nga agsaksakit ka. Dandanin, tatang. Agimbag ka matanay. Kasi mo dyan ako ngagtrab-trabaho. Tulungan mo nga mintibagim Pasensya kayon, tatang. Amok ang maumuma kayo na mga asikaso kanya. Ay, makapasikur nga mintikas tao Si kalaka na ayaw ng timay lutlutuan. No nauma Kad si kayo na kayo mga asikaso iti asawak, tatang. Ala, agawid kayo. Nay, ada ka magaya man nakaong. Ala, agawid kayo, tatang. Takababain mo't no madisturbo kayo. Saan kumamot kasta at aramidin nyo? Ita, taawanan magimulan nyo iti asawak. Kastalatan ti trato yu kan kuana. Idi adda pa'y kwartan ni Gabi. Kasla isun ti kasingputan iti imatang nyo. Ngam ita, taawan maitid na kada kayo. Agkakasakit mo tin asarita ti bagbagayo kan kuana. Ay, pasensya kan anak ko. Ay, sorry. Ala, agawid kayon. Tasya kun ti mga sikaso iti asawa. Ay, kwa, sa anak apo manaw, takayat ka tulungan. Kasi kagamain. Ay, ala, ay, sorry ko man Kamalik dayjay, iso sorry. Kahit promise, jak ulitin ng tikas jay atrato ka ni Gabay. Sorry.